Bene ibiki banyarwanda ibintu turabivuga mu ruhe rurimi turabivuga gute imikino ya Sekafa Kagame Cup yongeye kugaruka aho irimo kubera hano muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ni imikino yose izabera muri Stade Amahoro. Imikino ya Sekafa Kagame Cup ikaba yongeye kuba ku nshuro ya 24 kuva mu mwaka wa 2022. Ku ikubitiro imikino ibiri yabanje ni ikipe ya Vipers yabanje gukina n'ikipe ya Garde Republicaine, hanyuma ikipe ya APR FC neza gukina na Gor Mahia. Ni imikino ibiri yabaye ku masaha abiri atandukanye, ariko ni imikino yombi kandi yabereye muri Stade Amahoro hano i Remera. Duhereye ku mukino wa mbere wabanje, ikipe ya Vipers gukina ikipe ya Garde Republicaine ku isaha y'isa 9, n'umukino watangiye rwose ari ku gicamunsi izuba rimeze nabi. N'umukino waje kurangira ikipe ya Vipers itsinze ibitego 3 Garde Republicaine. Ni ibitego bibiri byatsinzwe na Mia ku munota 38. Mu gitego cya nyuma aricyo cya gatatu cyaje gutsindwa ku munota 48 w'umukino w'ishe cya mbere gitsinzwe n'umusore witwa Watambala, maze ubundi biza kurangira ikipe ya Vipers icyo y'amanota 3 muri Groupe A. Sibyo gusa kandi kuko ikipe ya APR nayo saa 11 yaje guhura n'ikipe ya Gor Mahia muri Stade Amahoro, maze ubundi ikipe ya APR FC itsindwa ibitego 5 ni ikipe ya Gor Mahia. Ni ibitego byatsinzwe harimo na Kibwange, Ekanjom, Odeambo, Otiendo ndetse na Asifu Wahi. Ni ibitego byaje gutsindwa ku 34, 35, 43, ndetse no 85. Abafana ku ruhande rw'ikipe ya APR bati ibi bintu ntago bibaho, nta kuntu ikipe yacu yaba yariteguye neza, umbwire ngo dukubiswe kuri match ya mbere hanyuma umbaze n'indi mikino yakurikiye tuzakina gute. Ni ibintu byaje kwakirwa nabi n'abafana b'ikipe ya APR, bavuga bati mwitoreje ubusa, bati umutoza wacu Tareb niba ari we nkomoko yabyo gahunda yaba ari ukumwirukana, kuko uyu muntu ntago yazatugeza muri Champions League. Wowe uri kubyumva gute? Ku munsi w'ejo ku cyumweru tuzatanyana na match izindi ebyiri zaba zihari ikipe ya Rayon Sport zaba iri gukina n'ikipe ya KFC FC ndetse na Al Hilal ikazakira Tusker FC. Imikino yombi ikazabera muri Stade Amahoro. Niba gukora subscribe ya Rwanda X TV, Janarihirwa Bravo, komeza kugira umunsi mwiza.